Doctor say wusu abaha anopay Amen Scientific Herbal Hospital eno free our bay ene de Dr. Sheikh Amegbosu entumi ama adwuma no eso to aso dog ya makwaba bibi aboko de nyame adom me ase se dog nso ho ye nyame adom ne ho ye pa nyame ase yeguso eye eyina na screen no okay say ejebo ye eyesi ejana nya bedru okay nti say ye de bawi ya nisa nti mini aba mefa akonya yeso adawase na adwuma pa obo na machia eye wahwefo ene ganafo nyina na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital say America krani ko busumi ni o say yes ye no 2 weeks and papa ba tampa ba no say there be nipa na eba no hunu say dodo na still enye ene dey 2 weeks kan nti eje bo onya bedru nti ene ye benada ene kosi Saturday which is memene day na awie bibia oh okay mo ya de dodo ya de yes ya da ti sisi a make say ene ekoso be free ha me koho nti de o tie mi bia no de o hwe me no ye mo ye namfofo ne abusuafo amane ye ntumrika ne mra doctors a share adwuma ase dada me so me koka ho nti sa amre ye ene ekosi memene day ye Saturday de wa ma ye free check up ne bi dia ene na wara esanse me giri se afeson ye ne 31st night ono mo bompa ye fo apomuden ne ahonya no bebre ti nyame tie wo mpa ebo aka Sheikh Dr. Amibo nso akoma se bra na be check wo ho na bibia wo ho aya se siesi ama ne se wa amma ye wa ujijirije nti de he na mu ye screening no de he ne de yo mini aba screening na ye ne general body check up okay enti wo sha ye wo de be check wo trimu ne wa adwene mu eno ye free de be check wa koma ene wa hrawa eno nso ye free de be check wo yafunu mu nyina nso ye free de be check wo liver ene wo kidneys ne mienu nyina nso ye free de be check sebe wo yo ba wa wodie mu ye free be ma de be check wo prostate ne ade nyina nso ye free wow afi de check wo nompemu waposo ne wo jonso nyina nso ye free mpempi no ya na ye ka se eye nipadua no eye system nioma bibri na keka bom ema nipadua ne sipi se ba akote chuma na se wa mpem asem ani na wa hu ne ntema etimi koka ba akwa aka no enti o sha se okitaka na se nyame ammoa na se bibi te chuma ade wo okura bi kura electrical fault ketua bi o ka beja wasi kwan mu sa na nipadua no bibi ketua bi te chuma no ahwe ya the whole system no etimi break it down okay the santi na ye papa adwene ho a ye de free health screening aba ti anopa dia make catch omanfo ne say Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital yegusu a free screening exercise na ekoso yesi check up no ya nya yare foforo na akopa ama ho na emomu ko hwe de hye wo ho a onim na oye check up na eboa me ehu se bibi wo a ne yasasiesie because ye hu problem no iti ni siesie de enye den enye Amen Scientific den eboa eme ebo ho ban bebre eboa ema ujai nro basa afa last week ni e kan bibi wo no mo self medication edwin say yare asmasi nanso na yare obenten to ma fa se nro na ama nro ni de hawa bre omo da bi wo check up na hu yare a onko fa se nro no ye be ma the right medication e be boa wo sa so na check up yi eboa ema yesiesie ni ma bebre complications e ba de ya ni a chemien sanse de wo how dada se onim se wo pressure na esi che yare bi ana rheumatism bi tumrika bra ni enhwe ba bi akodu ni emu ansiesie unim se uni yare but ya wo mu a otipa wo honam ye obasa o mansesima ye o yafunu ni ade bra ni enhwe de enti e basa ni ansiesie afi de otoso nyensa ye de ye ne se ne ho ode a on de okoba onye oha obi ano enokra na e dangerous enti ye say tutumrika bra Amen Scientific de obehia na hospital card ni nya card na uni untua consultation bia check up mfidie ni nyina moja jonso bibia e free na uwia edura obeto no papa sa ma 50% discount uni aba umpewe na opede opportunity ni o mumrant na by Saturday de na awie bibia ma ya for a whole month or two a whole month it is a one to make a madia so nti ubaso dia nyame adom nso wa haw ne nkwada na no be ya dance die se ne ye maami be di adanse ye hwewi a ye be wrap up na ya kire mu ba bi ewo
Ehwembra. Wo hye we mu a Nyankopon adaroma abachiro yare na sa twitue na sa prescribe medicine na wo hye we mu so no so entitu kama organs ni na nyame adaroma na entitu ni na free utri so kopuno na ase Pam choy from Beatrice Usu. Me sofo ne Okuma Sechi owo Pokuase Triumphant Christian Center. No oyare bia no akire o se ko amen. No kre me ba na typhoid ne ulcer ha me pa. Ene cholesterol by nyame adom. Me ba ye no mabehu improvement. Eti de bia no me so me de nkofo ba se nyame be ye o madom no mo so enya ayaresa. Ye daye papa si bebre se nyame ama no sa nimde na ode hwe sabe ya ye ni bie if se ye bosi camping ma ye de ye nya bi eso ba na kitaketu bia se tie bia no obema waduro akwa na ho ato yo anope me da Ghana fo nyina ase ye etosu mienu koma Dr. Sheikh Ami Bonsu na ebra me ya akora be 16 years no na me yare hania ewo Ashanti region mantukwa obi onim me bia ohumi obi nse na me kasa no doctor ba ho no kreni me ko ka me ha o kire no e ma o ma me aduro na me no aduro no kra ma no awie na me yare no start se ijai nti efiri ho no e be pem ne no sa yare no krenya me hu bio na be se 2 months ago na me sisi ya me ya pa no kreni mintumi trans mintumi ya hwe eno so ma me dwane ba ha because of the na doctor ya ma me dada ni ntini na me ogidie nso se me ba ha so still me san so anya ahoto nti ma me se dwane ba he na me beduru ha no so no omo jemi ofeso ehwe me aha nti no ene dog adanse ye nya mienu nya oba no nko sa me se bini aba adanse die sei mu akese ni mu nkoto abebre maybe se obeka na me ka bibi se papa bi de ne ba se omo pa wo na o se o bank investment o twen se be 3 months e be matcho enti ono oba nyina onim se o be fa nro ni be 3 months afi oba ne ehwe na yetwa scan hwe na wodum de ne to ado so a bosume be so na yire nyim wow afi di onu momu be attack me se aden na waye mayesa na ni sika sem de enye ready but eno sa anwa wadwuma bi sei na nyame na amen scientific so ye ti nyame ya adom ni asa be ye puno for free check ups a entena ho tutumrika na bra me say enne kosi Saturday wa me free check up bia ye wie dia obabia bibia betia enti tutumrika na bra na ye pese esum ne esum ye enti ye bia ni bebre ye ho nkwanta ye wo Kumase ye wo Takrade ye wo Nkranha ye wo Boga ye wo Tamale ye wo Kwame Danso ye wo Enchi baby a wo bia no Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital ya so ye ben wo de ye kan ne se fa number si na wo fa ne frɛ so a bejo so ofɛ so no aba ne ahwɛ Nkranha de ye odome CFC flat ne nkyɛn wa eco train dade ne so wo no ye dome achimota dome he ya ye ben dome market ye ben dome crossing and ye ben Tantra Hill runabout so depending on baby a free ba no uduru ho na obisa abofra kra se okọ Dr. Amin ho ana se amina obekyerew sa anso na akọ Sprinters Impatem wa ye Lashibi Klagon no ye ne Goy filling station e di nhwe ni mu na ye ben ashama na bridge ne pa ti di obeya anse ho so obefa number si no wa frɛ na sa amri enne kosi memene dade obe check wo honam nyina free no ha wo ho ayasa asiesi amount numbers ni 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 number simu bia fra Amen Scientific bejo so ofeso na yesi eya apomuden hu nsem ko ade a fa bedan yen esan se yesi allow shafi nyame ne yaresafo nyankopon so timi ade nyina aye na je se yare ben na Amen Scientific ntimi hwe bra oni abusuafo ni nyina somo sabra be check hu nyina free samri na bibi wo ho a yasaboa etu ase ade amamo yedamase mo mu hu say apart from free screening na mo ye mo sanyaro ahodo bi so se no hwe yes no crepa mini aba
apart from free screening ya can say na me aba can yesa yarewa ahodo bebre ene stroke di abasobode en bebre ene number 1 the whole of West Africa stroke number 1 diabetes hypertension say adansidi di na nipa na onya hernia the friend ngwino scrotal hernia na no bi na onya ye nyame na me enso ma esiesie ye wo yarewa ahodo bebre na mu yare gonorrhea syphilis chlamydia youth no check up aye youth no gonorrhea syphilis chlamydia no say bebre nkura no ni omo ye omo ho no saa so na mpanimfo kakra na mfie na eku anim no rheumatism arthritis titire yare ni ade ni nyina men scientific ehwe yare bia fi utiri so kosi unase chese o ma amena enkasa o yare no no doctor say we so no amen scientific Herbal and alternative hospital na yete won kan fa number no koye screening ni sisi e Saturday no ma wi o entra ho nye last minute ko ne emu de da ho ato Saturday na kokoye odie dog ye da